nakakabuhok. Y2. Kaya man daw kailan sa akong birthday. Y2, Y1. Ah, yes, kana. Yan! Guys, today magkita mi sa Marvilla pero magkita sa mi sa Jollibee Carmen Vamenta. Kay magdungan nami kay amo isa ka friend na siya isa ka sakyanan. So, siguro iyan ang pick up talan para sa isa lamang mga ito. So, I hope to see you there, guys. Hi guys, it's me Ayan and yeah, change of plans kay di man mga straightforward. But yeah, aside, instead of Marvilla, saan daw mi. So yeah, adventure na po. Hi guys, we just stopped by here at Villanueva kaya nagpalit mi og mga pagkaon and kay gutoman mi dadto. Hi Mark. Ah! Okay, kay kasaba namin ni Julia kay ang amot daw is 50 and 20 ra mong gatag. Yes, ma'am. Guys, ano yung gusto nga fruit? Watermelon. Ay, 120. Oh, 140. Ito pa. 60. Fruits ba? 2, 3, 4, Ha? 5. Unsa nay? Fruit. Fruit. 120, Si ma'am, 140, unsa yang gusto ni ma'am? 160. Unsa daw? Kamu ang giagad. Muslim na. Guys, to my Manila friend. Aki to bet sa Manila inyo ha? Laguna. Gusto ba? Tagalog na kini siya karon. Shit. Ino ka sa botog Bisaya ba? Hindi. Ikaw unsa magachonggo? Can't wait to be with you. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run behind you and say, everybody who needs to run. I can't stop running because you're not running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because Actually somebody guys, in your life this is chasing. outing You is can't helping stop in this believing in yourself section. just because somebody in your Pero, life doesn't believe in you. gamay lang Stop jud chasing ang the katuwa. dreams of your life just because And, you know when you do it, you're gonna have to do it all Kakadagan by ang among outing, kakaanan po kung kagamay ni. Pero ang pinaka-importante is that one of the most important persons kay naadari. Persons. Meet our advisor. Persons? Hi! I'm Ang advisor, here. meet Ma'am Jenny, the 21-year-old. Oy, kanani ka na. Thank you. Yeah. Og persons man, kamo man po. Meet Julie, Carl, Mark, Erlax, Franklin Beach. Thank you. Probably wondering sa Kahubugan. Mura na siya isa ka subdivision ang nagyanan. Pero naikuan signage na Balulang Spring Resort. So, I'm excited to see what the Balulang Spring offers. Asa kung ba? So, we just arrived here at Twin Hearts. Abi ko kahulugan. Diyan na lang. Ah, okay. So, duha din ni siya, guys. Twin Hearts ug kahulugan. Wala pagpandar na pero bayad. Roasted. Yawa ka. Lachada lagi yan eh, mga laptop. This is the view of Twin Hearts and Kahulugan. It's really perfect for summer, guys. You should check it out here. Lang. Tani. Sayo, Liok. Para vlog. So the entrance fee is 50 pesos. And guys, free ang kuan driver. So kung mato mo sa Kahulugan,
Libre ka. Free and driver. But also, don't forget to include iyang payment sa cottage para makasave mo. Like guys, ga-offer sila og overnight stays. Kung bata ka na darak. And we're lost. Asa man tag 350 nga cottage. Chicago naman yun. Unsa din gingon? Ako na na pila niyo. Chicago. 50? Biyang yun. Ay, ayaw ah. Si Kuano, si Madam. Oh, gunner. Guys, mag-transfer sa ta og cottage kay para makaligo daw mi tanan. May ganyan na initiative ni sila kay lisod kay magbantay ang uban na dili mga ligo bitaw. Tutoy. Ano man? Pagambak ng sangit sa kun, pulaw. Pula kay. Pula kay bay. Guys, mawala mo siyang lubot. Oh. Grabe ka. Si tawagan na. Grabe ka booty. Uli kay mo. Uli kay mo. Muli na ta guys, kay gabi na. So, grabe gid siya ka-enjoy and yes, spend well ginawa. Nakabuhok. Y2. Dili man daw kay libre sa akong birthday. Y2, Y1. Ah, yes, kana. Yay! 13. Ay, mag-bakit niya. Simula Santa. Asa man? Ikaw lang mo eh. Ay, kamura. Bakit? with the shape of you.